Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai fia ai si mai whaafonga. Na toe wala au whaatopitope ai le fono le kapeneta i le pōna ua watu i ai le awea i mai le mtanga luenga le soifua maloloina. Le wha mao ninga wa pisi mai i tua manofuanga whaanofo esea le siama o le COVID. Sao noa whaapito ai la na fionga le pale mia fia me na o mi mata afa mo le si le fiol tato tunu lau tele o le laasanga ua iai nei Samoa. Peo na amata mai ai le se fululua i le pō le stofi ana pō o na iai Samoa ile la sanga lona lua aluai male aso atua le nei e tape nai mea mo leisi fitu aso o le aloka umai le tunu a matatu ile se fulu lua o le po le aso foreile po ana nei se e atuai o Samoa ile lanu mumu. Mai le mtanga o te fatal fatu isi o tatu o tunu a ofea ngai ai mawhainga mando bonga o le afia. Pasta i le tua, i kuna ngambei a Samoa, a o tatu i pea i nei teimi whainta, male maale ale ona o le COVID-19. O lea whatu a maea ona wheloa i le kabineta i le pōnei, ina ua maua mai le whaahina. Mai le mtanga luenga o le soifua maloloina, i le whaamaoni ai o le awhia o se tasi i tua mai o nofuanga whaanifo esea i le siama o le COVID-19. O le nei tangata sa whaatino ana suenga o le COVID i le awa uli nei e tāpenai mo le tuua o le tunu. Peitai sa mawai ua pisia i le siama. O loo whaatino nei e le mtanga wenga o le soifua maloloina tulanga uma e sa ili ai le mafuanga o le pisia o le tangata ato ai ma le sa ilia o i lato uma sa whasotaia iai na la talata iai o se ngā luenga tele le nei ngā luenga peitai e ao o na whaitino ina ia vave o na maua e lato uma o masolumia ua afia whaia lato suenga Fatino ngā luenga whaasoifua maloloina e mo umia mo lato. E tusama le whaatulanga ina o tātou la sanga mo le puipuinga o se o tātou tunuu mai le whaamai. Ua o whaasilasila aloa i atu ai. E afu atu i le tā o le sifururua i le vailuanga o le pōna nei. O le a se e atu ai le atunu a toa i le la sanga lua lanu moni. O le tātou puipuinga mai le COVID-19. I lalo o le la sanga lua o le ato e whaamarusia ai le whaali o tātou pepatui i so se nofoanga e a ngai mai i ai. Le whaia o talifufonga i teimi uma. O le a tāpunia uma o a onga i le atunu. Tāpunia o whale kalapu, whale ava, whale koleni, ma tāalonga uma. E whaawau o na tatala whale oloa maisi au onanga e pei o nā keti, whale talavai ma pamu penisini i taimi whaaturangaina. E afu atu i le vailuanga o le pō tae au aso toa nai sifuluiba o mati lua afe lua sifululua. O le ase e atu ai le atunu a toa i le laasanga tolu lanu mumu. Se ia aulia le vailuanga o le pō o le asolua, lua sifululua o mati, lua afe, lua sifululua. I lano o le laasanga tolu, o le a tāpunia a toa le atunu. Mai whapena foi, ma onga, ngā luenga, pe malanga ingo waa ma wa lele i tutonu o le atunu, ma malanga whaavao malo. Se vanga nai au au nanga tua whaatulanga mo le tuina tua au au nanga mo o mia
mo le tunu atoa. A o iei le tunu I suinga o la sanga, o le anga lue le komiti o whaalawelawe whaafuasei, e taimua ai le mtanga duenga o le soifua maloloina. E whaatino vaenga uma mo mia, mo le sa ilia o ilatou sa iaini fisotainga, le latalata I le ua afia. Ma whaanga solo ngā luenga whaasoifua maloloina, mo le puipuinga o le tunu. O le mea lea le atunu ue, e whautuaina, le tāpena o mea e mo mia, e o tātou ainga kai au. E whaasauni ai I le tāpunia a toa o le atunu, I le vai luanga o le pō a tai au. O le whaalauteleina o aioinga o babao, o le a whaelo atu, I whaamatalanga e tuina atu o le tātou mali. Ia Samoa ia tātou lotu telepea, ma whaamoe le tua, a wa o ia lava e tū tau mua I aso whainata whapene. O le tatalo, ia mau pēr to vai. Ma lava papale pēr si o tātou atunu, a o tau mwhaile nei ngā ruenga mo le tātou pui puina. Whaftai tele, ilo o tau whai tatalo, ma le tāpua inga mau, isi o tātou atunu. Soifua. Le fionga le pāle mea fia me Naomi mata awha. Ai o se talala tamai le mo tui sa sae, Amerika Samoa lo taun whai pēla na ia fo I pūlenga I tāo fiofi le pisul siama, ua salala watu I nuu I tua o le motu e tutuila. E peo na liputia mai le Samoa News talu mai na nafi wa silia le fitu se lau tangata ua afia. Fatusa ilu tatu tunu I Samoa nei na o tasi le teine na mawana nafi, o no whanga na nga iai au fia ili fale mai o pasi, maketi, fale aingal McDonald, fale tusio nele soni, ma le investea wa Samoa I vai vase. O lo tau mawhai ai nei mtanga luenga o soifua malolo ina e sa ili ia uma nisi na lalata I lea tamaitai, mole su ea pe ua afia, matao fiofi pe whaaton tonu mai foi, le so ona pipisi atu I tua lo siama koviti ilo tātua tunu. Ua toi tofia I nei le kāpeneta le fionga anga Vili shem leo ili tofinga ofisa sili mtanga luenga, al pāle mia mal kāpeneta. Whapena fo en toi tofia le fionga te vanga via netangi I lima, mo leisi fo I tolu tau sanga li tofinga ofisa sili le Unit Trust of Samoa. Ma ua toi tofia I nei foi, ma le fionga e lita to ala I lona tofinga ofisa sili, o le mtanga luenga whaalapo ptonga whaapis nisa le malo. Ai o le ofisa sili fo, lea ua tofia ai e le kāpeneta, mo le mtanga luenga o tupe, o le fionga sao le titi ma eva pithem va ai. A vea foi le nei ava noa, e whaamalo atuai I ua lautongia, mo nei foi tofinga tā ua mo le malo. Mai o le tatalo, ia whapena o na whaatamau a ingaina I lātou e tusai ma le whiriwhiringa. Mai e tā ua tele le whaatu mawina o tātou a tofinga nei, ai mai se ia le taitainga o nisi o mta ngā ruenga te tele, ma mta ngā ruenga au tū I totonu o le tātou malo. E le o se tūlanga ese pe tūlanga fou foi ia nei whiriwhiringa o lo whaanga solo lava e tūsai mataimi o tātou konkalate ia mawhapena o na whaanga solo I ala o mea e tūsai ma iloilonga ma whainga o whai unga. O tō whingam konkalate wa toi wha mao ni ai mo leisi tolu tau sanga ua savali ai nei. O toi wha manino mai ai le whionga le pāle mea, fia me Naomi mta awhale au ngau le lato wa se singa le vans tolwai, I maota o le malo matulanga o lo wha au ngā I ai o lo moli ma wina wha ale tonu le tau singa, ina ia wha umi ai ni taimi o wha au ngā. I o le mea lava le lu I tau ina I a tātou I se tūlanga whaiwhai pia. O le iai o tātou asetani, ai le o mawhai o na vāia I le tūlanga hoi lea e tausi wha aua wai, maintenance. Elena ale tasi le falo le malo o mawai nei fa le tonu e pe o na moli mawina le lato a se singa le na. Mai tawina foi o le tele o
fale umai wale le ea ma wale whaongaina le ea safausia i le taimina pai e fale. Ia au pe ua wha moe foi lea e toi whaopopo mai ia isi e whaopi tonu ofisa. E pe o lela e fo o lo fia maua se ata atua e le whenga malo e tu sai ma. Sa no le fionga le pale mia ile ave o fatau o le tausia fa le leile o me o lo soani mai ai isi atunu ai mai sei tau e toe fa le lei ai. Awa me moni ai e mo le fa le lei te le se vai na tu e tau ona fai ai. Ia male winga foi le pena fai foi sa tala talu ai foi le si foi tu le o le ngal winga fa malo o le tausi mea. Ia ai me se tausi mea o lo mau fua mai. Ai le mta upulava lea na toe fa manino le fionga pale mia lo lato wa ai o le falo le malo i vai mea. Oi vai mea. E mau te le i o mau te asi se tūlanga foi lea o le ai me se o le fale le ta uane sa fai me fai ui. O le aungai o le matou asi singa. O le whaungaina le whaungaini. Te wai mea le malo. O le te le ala o le fale tuaile. O lo abatu i ai aseta o le toi whaungaina. O le lai whaima whai ai whaataunga foi lea auction. Ale malo pe tailua. Ua whamalolo i nei mo sa taimi le tu mau le sui officer Silion tanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva le sunga ma ngele Robeti e te wati. A o whaia iai su engal komisio tangata whai ngā luenga le malo. O le whai ungal pisasi pol komisio tangata whai ngā luenga le malo na fua mai tusi whaasea. Na o atu ile ofisa o le pisasi whaasanga ilana pūlenga o le whai ngā luenga. Ile pepa kapaneto le aso se fulu o matilua o lua. Wa ia le tatou kopi o whaamao ni a ile whailua inga le kabinete le stofi o le vai aso taluai. Na tamu whai so ta iatu le sunga mangele a ile Emmanuel taimi intusi ele tatou li poti le nei. Ai o le pepa o le kabinete le aso se fulu o mati. Na tala no ina ile mta upu lea le kabinete mwhaamao ni ai le whaamalolo le tu mau a o whaia su enga whaasanga ia te ia. Masainia le ofisa Silio le mtanga luenga o le palmia ma le kapeneta, o le whailau tusi fo'i le kapeneta, le sunga anga Vili Shem leo o ta ua iao, o na muli ta ia le pisa si le ala o mea, ma le malianga o le konkalate whaafai luenga na sainia. E au fiai ma le tapena o le pepa, mo le sainia la na fionga i le au le malo. O le aso foreile, o le vai aso toluaina avatuai le pisa si le tusi whaamalo lo le tu mau, o le fionga ma ngele mailona ofisa. Ai nisi o tala. Wai lima leo sa ilinga il maliu lilo se li itolu sfultau sanga o le fionga o malie. O moli maumai o le tama lea na mawatulon tino sitasi o whanua i ngā uta ua maliu. O moli maul tātou pa anga e latalata i le ua maliu. O le li ilea e le iso na ainga mai whai ngā luenga sitasi o konkalate whai awala i tua ato le taulanga. Mai le te a ese fo ila na telefoni mai ia ai na mawatu o le aisa na telefoni e le mea na iailo na tino. Vanga na le tasi o taifau alona ainga e lata lava iai na mawatu o iai. O le asonga fua na leva aiai. Pei taina tau atu iai se tasi o li o le nuu i le whanua e le mamau ma le ai. O whaia iai sa ili ngā leo le mafua anga o le maliu lilo o le fo iata li o le fioanga. Lau Samoa Entertainment TV mas whaopopo ngā tai au le aloko le atua, whasoi fuaia.